Program manifestacija i kulturnih dešavanja na Zlatiboru najavljuju predsednik opštine Čajetina Milana Stamatović i direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović, a Vlado Georgijev za elektronske novine sumira utiske sa nedavno održanog koncerta na Kraljevom trgu. 7. izdanje novina svojim toplim rečima upotpunio je Ljubivoje Ršumović, koji se čitaocima obratio u uvodniku. Novi broj novina donosi zanimljivu priču o planinarenju na Zlatiboru. Čitaoci imaju priliku da saznaju zašto je Zlatibor idealan za iskusne planinare, ali i za početnike rekreativce koji žele planinu da upoznaju kroz lagane šetnje okolnim vrhovima i obeleženim stazama. U julskom broju predstavljeni su specijalna bolnica Čigota, a ljubitelji dobrog zalogaja uživaće u tekstu o restoranu Zlatni Bor. Interesantna priča iz istorije zlatiborskog turizma i zanimljivi tekstovi iz rubrike Zlatiborom ovih dana upotpunjuju i ovo izdanje elektronskih novina.